kanal gdje stvarno davno nismo jeli Happy Mealsa, pa evo sad ćemo ga malo igrati. Idemo. Levels. Naked man. So. Nije. Build. Da. Moj prvi. Bro. Ovo je Svortrov. No. Ajde. Pa. Tako. Ajde. Ajmo na rating. Deadpool part 2. Šta je ovo? Evo ljudi, nekako mi se učilo. Vidi, jednu radi. Joj, jest moćno. Ajoj, šta trebam? Spacebar. Ajoj, jest moćno. Šta je ovo? Znači, ovdje mogu da mašem mačeva. Mogu. Ja sam ninja konjačar. U stvari, Deadpool. Ima li šta što trebamo da... Idite da pekaj koje ću... kako god. Fua. Znači ne mogu. Samo jedna pena za... fuck. Ne vidi, ovo je nevjerovatno kako može... Ja nikad nisam znao kako oni mogu da naprave ovakve Happy Meals. Su tako nevjerovatno. Onda prvi idiot. Fight. Prvi idiot mrtav, ode glava. Drugi idiot. Ode i njemu glava. Treći idiot. Ode njemu glava, nemoj da se nisam namro. Svima ide glava, šta očekuje izgleda, njemu neće već glava. On mi se zakačio za mačeve, zaljubio se u njih čoveče. Volite me. Vidite ovaj, ti neće niko preživiti. Čak ni ti. Mislim sam njega ubio. Stode glava. I sada mi se ovaj zakačio. Bože, pa evo, neđe sam ovo. Nisam gledao. Šta je sa ovo? Ajoj. Ste sad skovata. Ne. Abraj. Make sure to save awesome replays. Okay, thanks for playing. Why should never ever rate much of levels? Hi. Nije ovo još kraj. Dobro. Sad se dva tijela zavljaju moj mač. Što mi dosadni. Ajde i ti. Njega nismo ubili. Haha, ovdje mi smača. Ajde, uglavnom umri. Dobro, ovdje je još ovaj stari. Kako ja sad ljudi ovdje znači da... Kad je kraj ovdje? Ovo je kraj, nije kraj. Give it back, I saw it first, fat old lady. Slušaj maloga. Bacam joj glavu moća. Pain! Naruto! Jest dobro. Naruto, I'll wipe out your whole village Tadao. I hired this samurai as help. Koji samurai? Smo Deadpool, nisam već da imam psi baš malo sad trenutno, zato što dosta se događa i sačekajte sad ću to.
nas ljudi kod Deidare. Here to the Ladono of the masterpieces on him and he'll be all yours. Jako košnji FPC. Izvijavam se, to se dešava u Webfields kad su ovako jake levele, dosta dobri. Ne znam da ću prijeći ovo, čovječe, ja 5 minuta prolazim samo ovaj level. Ljudi neće više ovo levelira, stvarno mislim. Nema smisla, da cijelu epizodu prolazim ovaj level. True level. Ja se sjećam od nečega to. Da, to je taj level. Ajde. Samo sačkaj. Kaj? Ovako to čula. Mislim, ja sam ovo ja bio već prolazio u drugim epizodama, ljudi. Što? Znao sam. Ja sam znao. Zašto ne znaš što sam znao? Nećem sve živo, neće da radi, šta? Ali i dalje im sin radi. Idem odavde, lupate tada. Udarim te nogom guzicu. Šat. Čoča, sad smo isti, sad ja nemam ruku, sada smo isti. Samo što ja isto tako imam meni noge. Čekaj, da imam? Imam, evo ime noge ovdje. A nije važno. Ovaj trola da smo već igrali u prošlom epizodu. Matrix, kakav je ovo Matrix, bože pomozi. Ojoj. Ako je ovo trebalo da bude impossible, onda je tu ništa. Bullrun. Ja sam najbolji u Bullrun, to jest obožavam. Bullrun, šta je ovo sad? Oh my god. Sjajno. Ne znam koliko ćemo ići još puno levela. Koji ne. Stefan 465. Čitaj, Stefan. Idemo. Šalim se, ljudi. Šta? Dobro. Ajdemo. Exit to menu. Tiberius, čak Tiberius, da se htio igrati. Ja mislim da ću pobijeti ovo, nema šta. Pones me. Aha, ne mogu ovi iza nas nikako prestići. Idem i dalje, ja sam sto. Ne trebam sto da se sa stolom trkam. Vidimo. Ja bi nešto rekao kad bi znao šta se događa. Znači ja sam bukvalno bez stola pobjedio u ovaj level. Dobro. Sam god. Farms of Arms. Ne pojma šta je to. Ne, hoću da